Jundub ibn Abdullah radıyallahu anhudan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Man salla subha fa huwa fi zimmatillah." Kim bağımdat namazda okusa, al Allah'ın korgonunda. Allah'ın cevapkerçiliğinde olur eken oşol. Kim bağımdatты okusa, al Allah'ın cevapkerçiliğine girdi. فَلَا يَتْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ. Yemi oşol adam Allah'ın cevapkerçiliğine, korgosuna girgen adamdı. Allah Taala sizlerden hiç bir nerseni talap kılbasın. Anı артынан түшпөгүлө, аны жамандабагыла, агынга сөмөйүңөр менен көрсөтпөгүлө деген кеп да. Эмне үчүн? Fa innahuma yatlubhu min zimmatihi bi shay. Эгер Алла Таала өзүнүн жоопкерчилигине алган нерседен талап кыла турган болсо, артына түшө турган болсо, yuдрикху, ага жетет. Summa yakubbahu ala wajhi fi nari jahannam. Кийин Алла Таала аны жүзү менен үстөмөн кылып дозоктун отуна сүдүрүп апарып таштайт.